Emzimangcwele wasephakameni kwafika inkosikazi lenkosikazi izocela abantwana enkosini yathi lenkosikazi mayiguqa icela abantwana sithi isihlalo sesibili ulanga phuma sikothe nabalothawu labahangula ukhakhayi nenkomo zakithi emkhayideni uduma besaba basemhlabeni abasezulwini balifezile idinga umanda sithelelo njengensonyama ojame ngebhawude masangwe nasephakameni uSihlangu kudlana sabefundisi phakathi kwamagceke asephakameni uthi mama uphi umkhonyana wakho na sike sikhumbuzweni ishobo zami sengungamahlombe sike sikhumbuzweni senkosi lakho uthi baba usekhaya ithi inkosi yezulu nomhlaba njenga engekho umkhonyana wakho ayikho into engizakukhuluma nawe hamba uye ekhaya ubuye naye wayeseshona phezu lenkosi nomama wayesehamba maNazaretha wabuyela ekhaya uthe efika ekhaya elandisa indoda yakhe ngohamba lihambile emzini wasephakameni wayese evumela phezulu basebebuyele ephakameni ngakusasa mabefika esihlalweni usiyazethula lenkosikazi enkosini uthi baba yini lo obekade eyizolo lana ezocela umntwana ithi inkosi wena mnomzana lomuzi wakho lana khe khona kusesithe kuzafuna nithuthe nihambe niyofuna inxiwa elisha la kuleyo mpambano khona zezindlela bahlonipha izinkosi ithi inkosi isibusiso sokuthi nithola abantwana silapho base behlonipha izinkosi noNazaretha ngoba njengasila yinye into esizela ukuzolalela izwi likaShembe asingabi noShembe abakhuluma la ngemumva silingise indoda eyacela amehla amabili ngemumva yathi inkosi awungiphelelisa ngifuna mangabe ngibuka ngaphambili ngikube nangemumva ngoba uzosimala isibiza unyazi bese kuba khona uShembe esingamazi okubizayo ngemumva sigcine sesiduka maNazaretha base behamba bakudiliza umuzi omdala base beyahamba bafike bakha umuzi omusha insizwe lamazwi angingasho umuntu engakumaya ngokudla anohlala enokumaya lapha ekhaya nebala maNazaretha balishonipha leli lizwi bawakha lo muzi bawuqeda bathe sebewuqedile lo muzi base beshona abantu ngendlela beshona phezulu beshona phansi beshona ngapha nangapha bese beyabacela bethi umuntu wenkosi sicela uphambukele ngapha uzodlula ebese yadlula umuntu bamlosele lokumaya ashe abese yaphuma umuntu athi inkosi kubusise wabe sekhamuka umuntu ngiyabona maNazaretha nomuntu owaqhamuka kwakuyingilozi yasephakameni kwakuyimshembe uqobo lwakhe esezobheka laba bantu ukuthi lento engibathume yona bayayenza yini kuthiwa ithizwe kwaqhamuka umuntu oshanyana nje lo muntu bathiwe engakhulumi engabongi noma nikeze ukumali yajwayela lensizwa laphekhaya yaphakelwa ijwayele lensizwa nangamhlanje nangayizolo nangakusasa yaloku ijwayele kanti lesisenzo sizobuka womakhelwane bese beyacumuka bathi hey nkosikazi ungazosolela inhlanya zendawo wena lento yenzayo lobuhlanya selifisa ukuthi njalo malifika lapha ekhaya emzini wethu nalo uzothola lempatho eliyithola lapha kakho ngakho ungazosolela inhlanya zendawo ithi ingoma yakithi inhlangano yomumbi angizange ngiyimeme kodwa ngithe ngibona ngase ngiphakathi kwayo uphakathi kweyiphi inhlangano wena
eyokuphila yonyazi inhlangano kulo noma eyomuntu. Kodwa ngicabanga ukuthi sonke njengasibuthene kulo muzi waseBrexit sizocela ukuthi umkhokheli wasezulwini sikhokhele nathi emadlelweni aluhlaza usinde umoya wethu sibe ngasenhlanganweni yasezulwini sisinde enhlanganweni yomuntu. Ngicela indoda yakhe ukuthi sekunomhlangano ebengubambile nomama bendawo waqhubeka wawenza nonkosikazi lomkhuba. Ngikhuluma ngami nawe Nazaretha esala nje emazweni akithi bathi wasizokhonza la silalela izwi labaphathi ukuthi bathini kuthina. Kodwa namhlanjena wena nkosikazi sekunenkosikazi ohlangene nayo athi methi umkhokheli siyakulwesina endaweni ukuthi uthi mina kangilapho vele manje ngase waba umkhokheli wangofanele. Wazi waba umkhokheli nje manje ngase ngoba bakade kwenze njani. Hayi phela sizwa kuthiwa bakade kuhleli uMandelu umanezala wakhe kulesi sihlalo sobukhokheli. Kanti impela kade ukuyindeni ngeke siyenze into esho manje ngase thi sizophuma thina sabheke ngala. Athi manje umshumayeli uBhengu Shayisuthi hlangana senze umsebenzi kaNkulunkulu uthuna. Kanti ngoba umshumayeli okwenzani wethu yini akayenze yena phela yena uyafuna ukuba umshumayeli hayithi wayiphi inhlangano Nazaretha na kodwa ithi ingoma ehlatshelelwa la sifuna indlela ekhaya. Kodwa inkinga ikhona inkinga ekhulunywa ngalo ebhekmaneni ithi balimazile abaningi ayikhulumi ngabo bonke abantu abahamba emgaqweni ayikhulumi ngabo bonke abantu abake emadilini ayikhulumi ngomuntu ongekho la ikhuluma ngathi thina sifakele ingubo emhlophe ithi balimazile abaningi bona laba abantu bayayithanda. Esaba nkosikazi ngiyabona wasekhathele wamuyela uwe namakhosikazi wathi mofika kuwo wathi makhosikazi makunje yenze njani bathi kuhle kakhulu. Sekuhle kakhulu ke manje ususibuza ukuthi wenze njani bathi wena lalela yenza nje umuntu ukuthi akafike umphakela ukumali umnike bayamaya amaqede ebese yaphuma yahamba uthi ya uthi lalela la manje ke wena thatha le text yamagundane uqove inhlama kaFlower ufake namadlela bese samagundane la umenze lamabhunya lo muntu uyawadla ngendlela lamabhunya angawadlela kwakho ukuze angafiki lapha ekhaya. Mina nawe sizofunana phakathi. Sesimeniwe sasifikile lapha enkonzweni njengangithema ngiqala ngathi thina thiwa size enkonzweni kodwa umnikazi walokuhamba owaziyo munye wohleze esihlalweni lisho njalo unyazi masihlala ukugibela phezulu kwentaba inhlangakazi lithi ushembe maye ngene ebushembeni usuke yazi into azoyenza. Lathi wena ngena esitimeleni uhlala uthule ulinde ithikithi lakho ukuthi liphela kuphi yini udriver wale nqola. Ma umphathi wakho umshumayeli wakho ethi ukuthi uyakuthini wena uyalalela imizwi kampo kodwa isibusiso sisele lapho eNazaretha asiki ayikho into enesibusiso lapho ukulalela izwi. Namhlanje ngamehla omusha ladlula ithema lidlula loluhlanya wayesenomama eliphakela ukudla kwabe walungisa lamabhunya wayelungisa ngalenhlama wayifaka nale retex wayiqova kahle lamabhunya wawapheka wayesefaka plastic wayesemnika emabili emathathu lamabhunya efuna fika wadla waqede kungabonakala ukuthi udleni elikade inani. Noma ngotho olihamba elingene phakathi kwami nawe bayasodlala thina obaba bafana nathi. Basisakushemba impela basisakushemba inkosi. Thema iqedwe ukudla lomuhlanya bese libonakala uMoyizela lomuhlanya wayesethunga nomamotha. Umuntu okhombisa ukujabula namhlanje engakaze azajabule manje kumnika ukudla kwenzenjani namhlanje ukhombisa ukujabula. Ngeke nawe ukubone ngamzukwane inkonzo kalesini siyakini ukuthi umkhokheli uyakuthanda. Bona ngalelo banga 14 usuka kini ukuthi awukani nami umkhokheli uyangithanda. Ngihlale ngithi akangithandi. Cha. Utheme ethuso ukuthi liyaMoyizela lomuhlanya nomame lasuka lohlanya lasedavele lakhuluma lathi hawu mama lasho ngezincane maNazaretha isho njalo inkosi langa idoluhlanya lasho ngezincane lathi hawu mama yabonga kuze kube kuhle lokho kwenza kini
makukuhle kuwe nakini kuyokuba kuhle, makukubi kuwe nakini kuyoba kubi. Esefikile uNkulunkulu uManazaretha, selifikile unyazi bamemeza obabungidi bathi sinikela imoto yenkosi, saphikisa senza konke, sithema sifika kuSeptember lakhuluma unyazi lwezulu lathi bengihleli kuloko kungena inkomo beloko bekhuluma kancane bethi khona ihashi lithi unyazi ngizoke ngubone lo velele. Awusabanga wena inkosi mayisibonga ithi ngiyabonga into eyenziwe amaNazaretha. Awuzibuzanga wena ukuthi ngathini mina belikuphela igama kuleyo moto, uzona zonke izinto ebezikhona unyazi ncoma imoto ephumela imbombozo. Kanjani ingoma yakithi ithaphelele kwalezo nhlungu niyongene ephakameni. Noma ungafuna le mali kuthiwa sinikele, wathi kuphela kwalezo nhlungu sikhiphe ingekho, wathi kuphela kwalezo nhlungu siyongena ephakameni. Wathi noma ungenikelanga wafisa ngathi ungaqala phansi uyoyinikela uma uNkulunkulu esekhuluma kahle kanje. Nakukuhle kuwe lokho kwenza nini kule kuhle nakuwe wayaluza edeleni maNazaretha wathwala izandla ekhanda waya ngapha nangapha ecabanga noplastiki ecabanga le retex ukuthi uzoyisusa kanjani manje le retex kulawo amagunya ingasekho indlela wayesesimanje imphuka uzothi ngimphukelani la selihamba uhlanya nawo noplastiki wamagunya kanti ebusuku kusuka isiphepho somoya esikhulu sakhipha inkomo lapho esibayeni salapha ekhaya zaphuma inkomo indoda ithema ivuke utathakusa ishona umuzi yafumanisa ukuthi inkomo azikho yayisihamba yayifuna inkomo. Yakhe endaweni ebheke phansi kanje uyabona ke indawo ebheke phansi kanje unesphepho into ozocabanga ukuthi inkomo yashona ngemphansi. Noma tshaya yahamba yayifuna lezi inkomo lendoda ithe le ehlanyana mayibonga yayisiphuma ngesango yesha nathi ibheke phansi maNazaretha ithe mayisithela kulo muzi yayisihlangana nendoda lapha ekhaya enzini lapha yahlangana naye kodwa kusithile kulo muzi yahlangana nomnumzane ithe mayihlangana naye umnumzane kulo ikhulu inkomo nomnumzane wayesalibingelela laseliyavuma wasethuka wathi ngikhuluma kanti na uthi ya mawujawuve thandile ngeke ngikhulume. Ithi ngoma ngiyambatha injani kamsukwane uhambela kimi afuna nasiphi indaba amakha athandwa kuwe size la kulo muzi waseBrexit sizofuna amakha athandwa ushembe ukuze ngalela la uNkulunkulu wasephakameni asikhumbule. Hayi sho njalo itho zami obadingi itho zami obasweni mina eliswele leyo ngubo yokwembesa umphefumulo ngoba liyafika lelo langa uzodinga umphefumulo. Wathi singabi nabangane ephakameni wakusho into efana nale ngoba angikaze ngimbone umuntu mina ethi njengawena esehambile uduma mina ngingena ethuneni kanye naye cha hayi ngiyembona noma sekugeza umuntu wakhe abantu bethi babangani nase simgeza umuntu kubaleka abangani bakhe kuqala. Ithi le ndoda hayi uyakhuluma uthi ya uJehova methandile ngayikhuluma ithi le ndoda hayi muhle uNkulunkulu wakho ngilambile ngihambe intatha ngiyobheka inkomo njengangiyiqhuba zikhishwe isiphepho ebusuku lezi inkomo manje ngisengilambile usibona umuntu ohlanyana engithi mina kwangesiwe uhlanyana manje umbona kwakuyingilozi yasephakameni uthi lo muntu cha unkosikazi wakho wenza ongajwayelekile namhlanje wangiphathisa umphako ngakho-ke hlala laphansi udle lo mphako wayesewakhipha lamagunya ngoplastiki yawamukela ngethemba indoda ithembile ukuthi vele lo muntu uyadla lapha kithi lokukudla kuphethe kwenziwe umkami yayisikubamba indoda yawadla amagunya yawaqeda yathi mayiwaqeda ayisesika amasikele esuni asika amasikele esuni yayisiyakhala yathi naku ngifa yithi le ndoda yokuhlanyana kwenze njani ithi amanzi ngizokwenza njani uthi yini uthi ngisiwa into esune engayazi ukuthi ngisiwa yini uzofika ushembe ngiqonde kuwe ukuthi uzofika ushembe nesibusiso afike uhlangane nenhlangano yobubi ahambe naso isibusiso sakho angasakunikeza sona. Ithi ndoda ngifa uthi bona
uzofika yini ekhaya na uthi lo kangiboni uthi ngilekelele ungikhage ungithwale size sifike ekhaya wayikhaga le ndoda ewuhlanya wahamba nayo indoda ikhagwe uhlanya nazi inkomo zibalandela ngemuva bekhuphuka bebheke ekhaya bathi mabezoqhamukela ngasekhaya le ndoda yathi ngiyahluleka yashukuba phansi yase imbamba imkhakala emahlombe yamthwala yayisihamba naye mabe qhamuka esangweni ngoba unkosikazi uyaluziswa indaba ye-taxi wayese ebona umuntu ebekwe emahlombe wathi yilo uhlanya methi uyabukisisa uhlanya yilo elikhage indoda yakhe wayaluza kakhulu wathi kwenze njani kodwa kwenze njani waye ephakameni eyofuna umntwana wena uzofunana ephakameni uzophuma nabo yini uphindele emzini wakini ngoba njengasila amakhaya ethu akafani sizokwakha imizawo baba masizela mawuzolalela mina ukuthi ngithini uzobhishika umuzi wakini uvalo wakithi umuzi ozalwe bathini ozalwe basuke mina ngisole leyo ngubo yongibhesa leyo mphefumulo wena wathi umuzi wakini njengamanje ukuthi ushodi ngani umuzi wakini nangu uNkulunkulu phambi kwethu nangu uNyasivesulu luphethe zonke izinto ezinhle lifuna ukusinika kodwa ngoba sihlangane nezinhlangano zobubi phakathi kwendlu kaShembe ngeke siyithole wayocela umntwana ephakameni kodwa akamtholanga umntwana unokuba thola umntwana wafaka inzila mina nawe sofaka masingalalelanga izwi abaphathi bephambi kwethu yayisidlula indoda yakhe emhlabeni abangesamthola umntwana walahlekelwa nayindoda ngoba walalela izwi labantu lapho benaNazaretha ngiyaniyala nami ngiyasifaka phakathi ukuthi masiweleni esandleni sikaShembe silingise uDavide uthi ngelinye ngakugadi ngikhathele kakhulu kodwa mangwele esandleni sikaJehova ngingawele esandleni somuntu isandla somuntu namhlanje sinje kusasa sinje basobhana izandla zabantu basobhana ukwela ezandleni zamadodana namadodakazi abantu ungahlangani nabangani mawuzele esotweni bhekana noShembe ulalela izwi abaphathi ukuthi bathini sengizohlala phansi zihlobo zami enkosini uye uMandla Sithebeni njengensonyama emzini wasephakameni maNazaretha uthi mayengixoxela umvangeli uJohane wase enkandla uthi umfana kaDuma saswenka lana sizohlala nenkosi sahlala eparadesi ngelinye ilanga iyafika ingungumahlombe iyasibingelela ithi madoda manilima insimu emakhaya nihlushwa zinyoni nenkawu nenze njani asamadoda hayi Nkosi siyake sithi isithuse uthi Nkosi yini isithuse ayavuma amadoda athi Nkosi isithuse siyaye sigqokise isihlahla sisiphathise ngisho ubhushu nezagila kube ngathi umuntu sine phakathi kwensimu sigade insimu yethu uthi yini umsebenzi walesi sithuse bathi athi amadoda mayiphendula athi Nkosi lesi sithuse sisuke sigade insimu ukuthi le nsimu ingadliwa zinyoni nenkawu kube ngathi umuntu ithi Nkosi ya mase kufika isikhathi sokuvuna ngeke nenze njani bathi baba singezivuna nje sihambe nesivuno semakha uthi isithuse bathi baba sishiya kanjalo isithuse sisibone ngonyaka ozandelayo mase siyolima ithi Nkosi ya mangethwase yamaNazaretha ithi nathi thina boShembe insimu yethu enhle kangaka yamaNazaretha mase silimile sibone ukuthi sihlushwa amadimoni sihlushwa omubi afuna ukuhlakaza umsebenzi kaNkulunkulu uthi sitake sithathe izithuse sibeke phakathi kwale nsimu ukugada le nsimu thina boShembe siyamgcoba umuntu kuleli bandla abumshumayeli kanti siyazi ukuthi mase sifika isikhathi sokuthi
usivulele insimu siye naye ephakame nokuzayo akasukuka yena ube yisithuse sokuqeda umsebenzi kaShembe siyamgcoba umuntu abumkhokheli abumphathi abumfundisi kodwa makufika isikhathi sokuthi sivulele insimu akasukuka yena umbuzo esengihlala phansi ngubane nankulumbhobho uthi uShembe engafika manje ezofuna lensimu yakhe uzokuvuna yini akuthathe wena duma akusephakame nokuzayo noma uzosala ube yisithuse na inkosi kusini kuzwe Ona